امشب ز پشت ابرها بیرون نیامد ما، امشب ز پشت ابرها بیرون نیامد ما. امروز در قالب برنامه وزین فرزند خوی گرد هم آمده ایم تا یاد و نام یک فرزندی از فرزندان فرهیخته به درخشان این دیار را گرامی بداریم. زنده یاد دکتر میرکمال فتاحی، پزشکی فرهیخته، انسانی نیکسرشت و خیری با دلی بزرگ. Yeddi ildir o bozorgvar insanın rəhlətindən keçir. Xanavadəsinə təsliyyət ərz edirik bu qəmi və bu ayrılığı və hamı siz bozorgvarlardan təşəkkür edirik ki, bu günlərim xidmətinizdəyik. در ذکر وادیه ki این وصل را هجران مکن. یعنی پشت سر همه bunu oku ya. Dilimunu yazar çağız üstünde. Ahırlıcı.